Turabaramukije bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Tunawasalimu ndugu wapendwa wa mazungumzo kungali matumaini. Amahoro y'Imana bane namwe. Amani ya Mungu yo pamoja nanyi. Tugiye kuganira, tunaenda kujifunza ibintu 9 vitu 9 bituma abasore n'inkumi binafanya binti au wavulana batinda kurongora canke kurongorwa, yani wanakawia kuoa au kuolewa. Hari ibintu 9, kuna vitu 9 nabonye niniona bituma binafanya umusore kijana ateba kurongora, anakawia kuoa. Hari ibintu 9, kuna vitu 9 nabonye niniona bituma binafanya umukobwa binti atinda, yani anakawia kurongorwa, kuolewa. Ikintu ca mbere rero, kitu cha kwanza n'ubwibone, ni majivuno. Majivuno barashobora gutuma inazafanya umukobwa binti atinda kurongorwa, anakawia kuolewa. Bakabeshera uburozi, yani wanadanganyishia uchawi, bakabeshera satani, wanadanganyishia shetani, ariko atari satani, lakini haiko shetani, ahubwo ubwo bwibone bwiwe, lakini ile majivuno yake ubwo bugatuma ndio inafanya adashobora kubaka, inafanya asijenge unyumba. kandi imyaka ikagenda, tena miaka inaenda, gusuzugura abahungu, yani kwanza kuzarau wanaume. Nkene akeneye umudiaspora, yeye anataka diaspora, akeneye ufite amafaranga, anataka mtu wa pesa, akeneye ufite imodoka, anataka mtu wa magari, akeneye uwize, anataka mtu alisoma amashure menshi, makaminuza. Ivyo bigatuma sasa hiyo inafanya ateba kubaka, yani anakawia kujenga unyumba. ariko buri umuntu wese, lakini mtu wote Imana irafise umuntu yamuteguriye, iko na Mungu, iko na mtu ambaye alimwandalia. ashobora kuba ari umukene, inawezekana ni maskini, ariko ntazoguma muri ubwo bukene, lakini hata baki katika umaskini, kubera ubuzima burahinduka, kwa sababu maisha yanabadilika. uwo muntu adafise uno munsi, na huyo mtu ambaye hana leo, birashoboka kejo azobafise. inawezekana kesho na kwa iko udafise agaciro uno munsi, hata kama hana samani leo, birashoboka kejo azabafise agaciro, inawezekana kesho atakuwa na samani. rero gusuzugura, sasa kuzarau, ubwibone au majivuno birashobora gutuma inawezafanya umukobwa binti atinda, anakawia kurongorwa, kuolewa. akaza umuhungu, anakuja mwanaume, aturiya wapi, anasema ule akaza uriya, anakuja mwingine, uriya wapi, ule hapana. zo umukobwa umwe. Sasa mwanamke mmoja nahawe inkuru, niliwahi kupewa habari yake na mwene wabo, na ndugu yake, arambwira ati, akanambia vise mwene wacu, niko na dada yangu, ti mukuru wanje, dada yangu mkubwa taracari muhira, angali nyumbani, we yarari mu rugo. Sasa na mimi nilikuwa ningali nyumbani, we yari mu rugo abyaye abana babiri, yarubatse urugo, muto yiwe yarubatse, yani huyo mdogo yake alikuwa ngali nyumbani, alikuwa alijenga katika unyumba, ashakuwa na watoto wawili. Ariko mukuru wiwe, lakini huyo mkubwa wake, we yarakiri muhira, yeye alikuwa bado angali nyumbani, yarakiri muhira, angali nyumbani. kubera iki? Kwa sababu gani? Haraza abataxivere, balikuwa kuja wa taxivere, wapi, anasema kaza abafundi, banakuja wafundi, wapi, hapana. akaza abamotari, banakuja wamotari, wapi, hapana kabisa. akaza abamezuko, banakuja wengine tofauti, wapi, anasema hapana yari kabisa. mwiza, yani alikuwa mzuri, yararondegwa cyane, alikuwa anatafutiwa sana, ariko lakini nigeza profita ico gihe, lakini yani akupata opportunity hiyo wakati, kugira ngo ahitemo, ili apate kukua na uchaguzi. Zagiye rero kurangira, sasa imekuja kutokea bose abatakaza, wale wote wakapotea. amaze kubatakaza, wakati aliwakosa, urwego yaragezeho rero, kiwango chalikuwa shafika hiyo, yariko yifuza, alikuwa na tamani wari we wese, wali mtu wowote. Sasa yavuga ati nubwo yoba ari umufundi cyangwa umuyede, hata kama itakuwa ni fundi, hata kama ikuwa ni yede, ndi tayari kumwakira, mimi niko tayari kumpokea. ariko ntivyari bigishoboka, lakini wakati huo ulikuwa umekosekana kabisa. buriya hari igihe kiza rimwe, kuna wakati unakuja limoja, iyo ugitakaje, wakati unapoteza, bikazokugora, itakuwa vigumu kuzokongera kugarukana ico gihe tena wakati huo kuurudisha. abahungu nabo, sasa vijana nao, ubwibone nabo nyene, na wenyewe majivuno, bashobora gutuma batubaka, inazafanya wasijenge unyumba. nkeneye biriya, anatamani eti nikuwe na vile vitu fulani, nubaka rugo visi imodoka, ati nende niingie katika yao, nijenge unyumba, nishakuwa na gari, manze nubaka inzu, nijenge kwanza nyumba, manze ngire biriya na biriya, nikuwe na vitu fulani na vitu fulani, ivyo bigateba, na hiyo vitu vinakawia. hari igihe Imana yabikubikiye wamaze kubaka. Inawezekana Mungu aliweka vile vitu avikupea wakati ushajenga unyumba wako. Imana iragukunda, sasa Mungu anakupenda, irabona ibiguhaye
ubaye utaragira umugore, sasa Mungu anaona akikupea hivyo vitu na hujakuwa na mke, birashoboka ko kubaka uwocu biheba. Inawezekana unaweza hata kujenga na kuoa unaviacha, ugacuguma wibera mu kirori. Sasa wewe unabakia katika starehe. Hari ibintu Imana yakubikiye mu rugo. Sasa kuna vitu ambavyo Mungu alikuwekea. Rero ubwibone, sasa majivuno, nibutume utubaka, isifanye ujenge unyumba. Wewe hitamo gusa, wewe chukua tu machaguo. Hahitamu ubona mukwiranye. Chagua tu yule ambaye mnaona kama anakustahili. Ama mupange mariage. Akisha upange mariage. Mariage na abantu. Harusi ni watu. Rega kurondera biriya na biriya. Kutafuta vile na hivi. Ya bizotuma utinda kurongora. Vitafanya ukawie kufanya harusi. Ubwibone kandi, sasa majivuno, urashobora gutuma, inaweza fanya abahungu, vijana batinda, wanakawia muri no nzira. Kwa hii njia, mafaranga yiwe, pesa zake akayamarira mu myambaro, yani pesa zake anazimaliza katika mavazi. Akagira telefone ya iPhone milioni, anakuwa na telefone ya iPhone ya milioni, amasheneti milioni, anakuwa na mashene ya mamilioni, ngo arindiriye ayandi mafaranga ya mariage. Eti anangoja zingine pesa za kufanya harusi. Kumbe Imana yarayamuhaye, kumbe Mungu ashampatia pesa, ayajana mu bintu bitari, lakini yeye akayapeleka katika mambo yasiyo stahili. Abandi bakayatwara mu bubare, wengine wapeleka katika mabaa, bakayamarirayo, wanamalizia. Abandi mu umaraya, wengine katika umalaya, bakayamarirayo, wanamalizia huko. Bigatuma batinda kubaka, inafanya wanakawia kujenga unyumba wao. Icyakabiri, kitu cha pili, ni ingeso mbi. Ni tabia mbaya. Ingeso mbi, tabia chafu, zirashobora gutuma, zinaweza kufanya umukobwa atarongorwa, binti asiolewe. Ingeso zawe mbi wa mukobwa, tabia zako chafu binti wewe, zirashobora gutuma utarongorwa, zinazafanya usiolewe. Kugenda gusa, kutembea ukiwa mavazi ya uchi, kugenda mu bumaraya, unaenda katika umalaya. No musuri kumwe na naka, leo uko na mtu fulani, uri kumwe na naka, kesho uko na mwingine mtu fulani. None Imana izokubakira gute? Sasa Mungu atakujengea unyumba wako. Imana yubakira abantu bihanganye. Mungu anajengea unyumba watu ambao ni wavumilivu. Ingeso zawe mbi, tabia zako chafu, zo kuboregwa, za ulevi, zo kwama mu nsaku, za kubakia katika usutwa, zizatuma utubaka, zinazafanya usijenge unyumba wako. Abakobwa usanga arabanywa rumogi, kuna mabinti wengi ngutane wavuta bangi, arabanywa nzoga, wengine walevi. Waruzi ko abahungu, unajua kwamba vijana nubwo babanywa inzoga, hata kama wanakunya pombe, bifuza gutwara umukobwa mw'inzoga, hawatamani kupeleka mwanamke ambaye ni mlevi. Arashobora gutwara mu kabari umuhungu, anaweza kupeleka katika baa kijana, ariko araguprofita, iko na kutamani, ariko araprofita ivyifuzo vyiwe gusa, yani iko na tamani matumaini yake tu, ariko atagukunda, lakini hakupendi, kandi atifuza kubana nawe, tena hatamani hata kuishi pamoja nawe. Kubera iki? Kwa sababu gani? Nta muntu yo kwifuza kubana n'imboregwa. Hakuna mtu ambaye anastahili anaanza tamani kuishi na mlevi. Niyo mpamvu imboregwa, ndio maana mlevi niyifuza kuvyara umwana w'imboregwa, hatamani kuzaa mtoto wa mlevi. Na umumaraya, malaya ntabwo yifuza kuvyara umwana w'umumaraya, hatamani kuzaa mtoto ageuke malaya. Yifuza kuvyara umwana afise ingeso nziza, anatamani kuzaa mtoto ambaye ana tabia nzuri. Rero ingeso, tabia zirashobora gutuma umukobwa, zinaweza fanya binti atinda kurongorwa, akawie kuolewa. Abantu babona umuhungu biri kumwe, watu wanaona kweli ule binti iko na vijana, kaungira atisha ajya nta mukobwa ufise. Kisha watu wanaambia huyo kijana pale hauna mwanamke, ajya nta mukobwa ufise, pale hauna binti kabisa. Hata saa 6 y'ijoro anarudi nyumbani kwao saa 6 usiku, arara muri boîte. Huyo mwanamke analala katika bar usiku. No musari kumwe na naka, leo iko na mtu fulani, kumwe na naka, kesho iko na mwingine mtu fulani. Ajya hano pale ile fasi kwenye ule mkutia, uzorabe neza, uangalie vizuri, urya nta muntu ufise ule pale hauna mtu. Rero ingeso zawe, sasa tabia zako chafu zirashobora gutuma, zinaweza kufanya uteba kurongorwa, unakawia hata kuolewa. Ingeso zawe mbi wa muhungu, tabia zako chafu wewe kijana, zirashobora gutuma utinda kurongora, inaweza kufanya unakawia hata kuoa. Ugasanga udufaranga twose urose, unakutana pesa zote unapata, utumarira mu bumaraya, unamalizia katika malaya. Udukobwa ijana, uko na tunamke tumia, ugurira amamega buri munsi, unauzia mamega kila siku, usohokana buri munsi, yani wewe unatoka out kila siku, buri munsi wamba mu birori, kila siku wewe uko katika starehe. Ingeso zawe mbi, yani tabia zako chafu, urumogi rwawe, yani ile bangi unavuta, ile sigari unavuta, imico yawe mibi, yani muonekano wako mbaya, ingeso zawe mbi, tabia zako chafu zirashobora gutuma, zinaweza kufanya uteba kurongora, unakawia hata kuoa.
kuoa, ugacubeshera Satani, yani unaanza kudanganisha ni kandi shetani atari we. tena haiko yeye. Icya gatatu, Kitu cha tatu, imitekerereze, yani mawazo yako. ivyiyumviro Mawazo yako birashobora gutuma inaweza kufanya umukobwa atinda kubaka, mwanamke anakawia kujenga unyumba wake. Imana idutabare cyane. Mungu atuokoe sana. Kubera iki imitekerereze? Kwa sababu gani mawazo yako? Birivuga ngo umuntu Eti maandiko yanasema mtu ameze nkuko yumvira, yani anaishi kama jinsi anajiwazia. ivyumviro vyawe vyugaye, Wakati mawazo yako yanajifunga, birashobora gutuma uteba kurongoka, inaweza kufanya unakawia kuolewa. ivyumviro bimeze guterera. Sasa ni mawazo yako namna gani? Ivyumviro bimeze uku, Ni mawazo ambayo yako tofauti hivi. nyene yumeze uku. Yani natamani mtu mwenye iko hivi. Si bibi kwifuza kubana n'umuntu runaka, Sio vibaya kutamani kuishi na mtu fulani, ariko biba bibi iyo bigize intumbero y'ubuzima bwawe. lakini vinakuwa vibaya wakati unafanya mwelekezo wa maisha yako. Ya kubera abantu benshi, kwa sababu watu wengi byarabananiye gukora muri iyi minsi, yani imewashinda gutumika, yani kutumika kwa hiyo wakati. Ashaka kubana n'umuntu yakoze, yani anatamani kutumika na mtu ambaye akuishi na mtu ambaye anatumika. Ashaka kubana n'umuntu yarondeye, yani anatamani kuishi na mtu ambaye ametafuta, ariko watigeze arondeye. Yeye hakuwahi hata kutafuta, ariko ni byiza ko nawe urondera, lakini ni vizuri kwamba na wewe utafuta, hama muze muhurize hamwe, akesha mukuja mkutananie. Niba mwese mudafise, kama nyinyi wote hamna nayo, muronderere hamwe, yani mtafutie pamoja. Ya imitekerereze yawe yugaye. Sasa mawazo yako ambaye yamefungwa arashobora gutuma utinda kubaka, inaweza kufanya unakawia kujenga. Ya kubera ivyumviro vyawe vyugaye, kwa sababu mawazo yako yamefungwa. Basanga umuhungu yarugaye ivyumviro vyiwe, unakutana kijana amefunga mawazo yake. Yeye umukobwa ameze uko, natamani mwanamke mwenye umukobwa afise uko, natamani mwanamke mwenye iko na hivi, iko na hivi na hivi. Uzomukura he? Utamtoa wapi? Wewe ahubwo ivyo vyumviro vyawe bihindure, lakini hayo mawazo yako yabadilishe. Nuhindura ibitekerezo vyawe, wakati utabadilisha mawazo yako, wewe uzacha wubaka, wewe utaoa. Icyakane, kitu cha ine, ibirori. Yani starehe. Ibirori vya buri munsi, starehe za kila wakati, za buri kanya, za kila wakati, za buri weekend, ya kila weekend. Ivyo birori bizotuma utubaka. Sasa hiyo starehe inaweza fanya usijenge. Ibi birashobora gutuma umuhungu atubaka cyangwa umukobwa. Hii inaweza fanya mwanaume asiowe au mwanamke asiolewi, kubera ivyo gufashije, kwa sababu vitu ambavyo vingekusaidia gutegura ejo hazaza, yani kujiandalia kesho ambayo itakuja, gutegura urugo rwawe, kujiandalia unyumba wako, ubimariye mu kirori, yani wewe unamalizia kwa starehe. Hari abakobwa nabo, sasa kuna mabinti wengine bakunda ibirori, wanapenda starehe, badashaka kubaka, hawatamani hata kujenga. Hari n'abahungu nabo, kuna wengine vijana bakunda ibirori, wanapenda starehe, badashaka kubaka, hawatamani hata kuoa. kubera iki? Kwa sababu gani? Amafaranga baronka, pesa ambazo wanapata aherera mu birori, yanaisha katika starehe. ageze anategura umugambi, yani ikifika wakati anaandaa hata mipango fulani, abakobwa baba yabonye, binti wanayaona ibirori nibimukundira. Sasa ile starehe haimkubali, nimukundira kuyabika, haimkubali hata kuyahifadhi. Hari n'abajya bakarara mu kabari, kuna wengine hata wanakula, wanalewa, wanapiga starehe, hata wanalala katika bar, bagazindura mu gatondo barushe, wanaamka asubuhi wamechoka, bagacegwa ku kazi, na wanachelewa hata kazi, bikarangira akazi bakabuza. Inatokea paka na kazi wanaikosa. Ya ibirori rero vya buri kandi, sasa starehe wakati wote irashobora gutuma utinda kuba, inaweza kufanya unakawia hata kujenga unyumba. Ibirori vya buri munsi, starehe za wakati wote ubihagarike. Simamisha. Umukobwa binti agusaba umusokane buri gihe, ambaye anakuomba kutoka naye kila wakati, uwo ntabwo ari umugore, huyo haiko mke, uwo si umufasha, huyo haiko msaidizi, uwo ni umumaraya, huyo ni malaya, uwazokumarira utwawe, huyo atakumalizia mambo yako. Umukobwa mwiza, mwanamke mzuri, Mungu mwiza, mwanaume mzuri, ni utegura kazoza, ni yule ambaye anaandaa maisha ya kesho, nukubwira imigambi, kukuambia hata mipango, nukubwira icyo afise, ni kuambia kile ambacho iko nacho, hanyuma mukiga uburyo mwokigwiza. Akisha mnajifunza jinsi mnaanza hata kufanya maendeleo kwa hicho kitu. Ya ikintu cha gatanu, kitu cha tano, kutagira intumbero mu buzima, yani kukuwa na mwelekeo katika maisha. Kutagira intumbero mu buzima, kukuwa na mwelekeo, kukosa kuwa na mwelekeo katika maisha yako, birashobora gutuma utinda kubaka, inaweza fanya unakawia hata kuingia katika intumbero mu buzima, kukosa maelekeo. Imana ishimwe cyane. Amen. Ya kutagira intumbero, sasa kukosa maelekeo birashobora gutuma inaweza kufanya utinda kubaka, unakawia hata kuolewa, utazi ariko araja, yule ambaye anakosa mwelekeo kwenye iko naenda, utazi mwenye ajui iyo ariko araja kwenye iko naenda, aja hariho hose, yani anaendaga kila mahali, ariko umuntu azi ariko araja, lakini mtu mwanajua mahali ambapo anaenda, aja hariho hose, hawezi enda kila mahali, nakora ivyo arivyo vyose, hawezi tumika kila kitu, najana n'uwari we wese, hawezi tembea na mtu wote, arafise intumbero, iko na maelekeo. Icya gatandatu, kitu cha sita,
ubunebwe, yani uvivu, kudakora, yani kukosa kutumika, irashobora gutuma inaweza kufanya umukobwa, mwanamke, umuhungu, mwanaume atinda kubaka, anakawia hata kujenga unyumba. Cha karindwi, kitu cha 7, amadini, yani yani madini, amadini dusengeramo, yani dini ambazo tunaziombea, arashobora gutuma utinda kubaka, inaweza kufanya unakawia hata kuoa au kuolewa. Ukasanga amadini yagusizemwe amakode. Sasa unakutana dini zimekuweka ndani kode, ngutabonye uwo musengana, kama auone mtu mwenye mnaomba naye kanisa moja, yego kubana n'umuntu musengana ni vyiza, ndiyo kuishi na mtu mnashiriki naye kanisa moja, kubana n'umuntu musangiye ivyizerwa ni vyiza, yani kuishi na mtu mnachangia naye matumaini au imani ni vizuri. Ariko Imana hari abandi bantu yadushiriyeho, lakini Mungu kuna watu wengine, watu ambao alituwekea gasangiye ukwizera, wenye hatuchangii imani, ariko bazohindurwa no kwizera kwa, lakini watabadilishwa na imani yetu. Hari abantu benshi basaziye mu madini, na kuna watu wengi ambao wamezeekea katika dini, kandi abantu bari mu yandi madini atari iwabo, tena wengine watu ambao wako katika zingine dini zenye sio zao, barabarondeye, waliwatafuta, ariko yabwira pastor, lakini akiambia mchungaji ati uwo muhungu ni wahe, anaambia ati huyo kijana ni wa wapi, ati ni wahanaka, ati ni kijana fulani wa mtu fulani, atoya anaambia hapana, ndero wo muri no shengero, wewe tafuta wa hii kanisa. Abandi nabo baratinze kubaka, bangine wamekawia kuoa kubera amoko, kwa sababu ya ukoo, amoko rero. Sasa ukoo ashobora gutuma umuntu atinda kubaka, inaweza kufanya mtu anakawia kujenga unyumba. Kabila, amoko, yani ukoo, kabila, yes. Ugasanga umuntu unakutana mtu no mututsi par exemple, unakutana mtu ni mtusi, ngatabonye umututsi mugenzi we ni kama aoni mtusi mwenzake hawezi kuolewa. No muhutu, ni muhutu, ngatabonye umuhutu mugenzi we ni yako, kama aoni muhutu mwenzake hawezi kuolewa. Amoko yazawe na Satani. Sasa huyo ukoo au kabila imeletwa na shetani. Aya moko yazawe n'abazungu, hiyo ukoo au kabila imeletwa na wazungu, niyo baje bapima amazuru yaba, ndio walikuja wakapima pua za watu, ariko izuru rirerire na rigufi, lakini pua ndefu na pua fupi nta na rimwe rivamwe amata, hakuna pua yoyote inatoka ndani maziwa, ariko amazuru yose avamwe ibiseru, lakini pua yoyote inatoka ndani makamasi, ryaba rirerire ryaba rigufi, hata liko lirefu liyo lifupi, ryaba muremure yaba mugufi, hata mtu awe mrefu au mfupi, ntabwo uzomurya, hautamkula. Imana idutabare cyane, amen. Amoko rero, sasa ukoo kabila no mwishengero yarinjiye, hata makanisani imeingia, ashiraho ibihome, ikatia ko vibambazi, umuntu atinda kuba, inafanya mtu anakawia kuoa au kuolewa. Wazana umusore, sasa mkutana ni kijana ukwiye mu bundi bwoko, ametoka katika wengine ukoo au wengine kabila, umuryango ukicara, sasa familia inaikaa, inama igaterana, wanaanza kufanya renyo, aturiya muhungu ntabwo azokubera umugabo, anasema ule kijana hata kukuya we muri buriya bwoko na ule kabila, uriya bariya ntabwo buba, ile kabila haikuagi inajenga unyumba. hari abakobwa benshi batevye kubaka, kuna mabintu wengi wamekawia kujenga unyumba, abavyeyi babo babanye kwa sababu wazazi wao wamekataa, babanye kurongorwa n'abantu badasangiye ubwoko, yani wamekataa kuolewa na watu ambao hawachangii makabila. Bene data turi ubwoko bumwe, ndugu zangu, tuko ukoo moja au kabila moja, amacakubiri y'amoko, yani ile majaribu ya makabila yakuweho n'umusaraba wa Yesu, imeondolewa na msalaba wa Yesu Kristo. Kitu cha 8 gishobora gutuma umukobwa atinda kubaka, kinaanza fanya mwanamke anakawia kuolewa, cyangwa umuhungu atinda kubaka, au mwanaume anakawia kuoa, n'uburozi, ni uchawi, ni Satani, shetani. Narashobora kuba yararozwe, inawezekana za kuwa amerogwa, amerogwa, ugasanga ishusho ye barayihinduye, unakutana sura yake imebadilishwa, ugasanga baramutwaye igitutu ciwe, unakutana wamepeleka kivuli chake. Umuntu yararozwe, mtu amerogwa, nta muhungu numwe bamarana igihe, hakuna hata kijana mmoja wanamaliza naye siku nyingi, cha ugasanga nta muhungu numwe amutumbera, hawakutana, hakuna hata mwanaume mmoja anamuelekea, cha ugasanga n'umuhungu ari kivyo byumviro byo kubaka nabiriyo, lakini unaweza kutana ni mwanaume lakini habari ya kujenga hata anayo mawazo, nubwo yoba bifise, hata kama kuna hayo mawazo, iyo abigerageje, lakini akijaribu birangira byanse, inatokea vinakataa. Irashoboka ko bishobora kwanga kubera uburozi, inawezekana vinaweza kukataa kwa sababu ya uchawi. Niyo mpamvu ukwiriye gusenga, ndio maana inabidi uombe sana no gushira imbere Imana na kuweka Mungu mbele sana, muziri kurakora byose, mu mambo yote uko natumika.
Icacenda, kitu cha 9 ari naco ndangirijeho, ndio kitu ambacho namalizia, umuvumo. yani laana. Urashobora gutuma laana inaweza fanya umukobwa, mwanamke cyangwa umuhungu au mwanaume atinda kubaka, anakawia kuoa au kuolewa. Usanga abavyeyi baramufumye, unakutana kama vile wazazi walimemlaani, zofu tubatse, wanamlaani kusema kwamba utakufa bila kujenga, zofu tarongowe, utakufa bila kuolewa, zofu tarongoye, utakufa bila kuoa. Uje imivumo irakora, na ile laana inatumikaga, kandi imivumo irakurikira, na ile laana inafuatilia mtu. Niyo mpamvu ndio maana abantu bashobora gutinda kubaka, watu ambao wanaanza kawia kujenga unyumba kubera imivumo, ni kwa sababu ya malaana. Imana igutabari, Mungu atuokoe, Imana ikuvane uwo muvumo, Mungu akuondoe hiyo laana, Imana ikubakire, Mungu akujenge, Imana iguhezagire cyane. Amena. Turarangirije aho ngaho, namalizia hapo.